Patronatet ak kalosunet Jehova nekakokonech kora betut nekararan kot mising sobit kimuch keityin kora betutab raini kokoribech ak kondoisewech inendet en wikit komugul kong'eten kebeshe ne akot betutab raini angen ale itinye akinye mwaetab kongoi akot en muguleldong'ung en tuguk cheechen chekokwaun Jehova. En iman koyomengei kemwochin kongoi Jehova nekokokonech boroindo kot mising sobit kora kimuch kewot inendet akot en oret nebo muswoknotet. Makiibe koik kawaida kobaten yomengei kemwochin kongoi Jehova kot mising. Nekimwochini kora kongoi Jehova ko koribonwech en arawet nebo 7 oi nekimi en Jumapili nekikeren sobit kora kinam arawet nebo 8 kokoib eunyin nekim ne en betutab raini ketinye chametabgei nebo borwekyok koyomengei kemwochin kongoi Jehova. So nenatachin en tugul ole imiten en kainet nebo Jeiso alechini tagat kot mising sobit kewot Jehova en oret nebo muswoknotet. Na amwaun kongoi kot mising amun koikonu boroindong'ung akinye sobit kora iepchi it ak ikas ile mwoe ne Jehova kobun akot kiboitinikchik en oret nebo muswoknotet. So nenatachin betutab raini kora ale itagat en kainet nebo Jeiso. Kas mitunetab Jehova komi koboten, kas icherak en ng'oliotab Jehova ak ongetestai keekitun kibagenge en ng'oliotab Jehova. So kibendi kinome tuyet kou en kila ne amoe asomin ale isubit kora kebe kibagenge tugul kotar kitwoisi ak kobirure Jehova. So kibendi kemwoe ng'alek chemi aba kurgat aeng ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesau. Jehova kwanda, Jehova weri, Jehova tamirmirye netilil, neng'ung torornatet ak kalosunet Jehova en betutab raini, kongo Jehova amun en konunutyot nebo sobet, kongo amun koiribe kora Jehova kong'eten kebeshen wikini konye, ak ichek kesube kora programini kiptayat en oret nebo muswoknotet. Kemoche kemwa kongoi Jehova amun koicherech, itesetai kora Jehova ikonech kakuyet, ikonech kora ng'omnotet Jehova nesobe koike, sobit ot kenai ole kiburtoi kora ko kisubin kora Jehova nenyon en atkai tugul akot en sobet nekisobtosi. Nangesom kora Jehova kele siwe kobotech akot betutab raini en tuyet nekinome Jehova nenyon. Kangesom kele sobit kora inam kobotech ngoyang makeng'ung Jehova nenyon en tuyoni. Sobit otwech Jehova nenyon komakiyai kityo Jehova nenyon amun nyolu kyai kobaten Jehova nenyon kekonin otisyen ne notet tochokse akot en taing'ung. Tiny mugulelwekyok Jehova, tiny kabwatutikyok. Walak otwech Jehova nenyon kuye mwoe ng'olyondeng'ung kole ngewalak akot en kalelitetab kabwatutikwok. Kosubit kora Jehova nenyon makitepte akot atebosiek chekikebakakte kobaten Jehova nenyon kekun chekitebie kora laitoriat kolel akot sobet nekesobtosi en atkai tugul. Baba en kainet nebo Jeiso kosom Jehova ale sobit kora ing'alal kobotech, tebi kobotech akot chondochini tuyetab betutab raini, iyai nemie Jehova nesobe koikeny ak ityi kot magutikab ichek kora chesube programini. Kongoi amun ing'otech kibagenge ak en kiy age tugul kemwoun kongoi amun yokse makeng'ung en tuguk tugul amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. So boroindo nekibendi en inguni ko boroindo noton lagokab Sunday school koba kolos Jehova ak ichek en tiendo netindoi ak ityan komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school. Namwandama Yesu popote, saa zote nitamfuata Yesu.
nitamfuata Yesu. Hatua, hatua, namwandama Yesu. Popote, saa zote, nitamfuata Yesu. Mahitaji yangu maishani mwangu, namwandama Yesu. Popote, saa zote, nitamfuata Yesu. Hatua, hatua, namwandama Yesu. Popote, saa zote, nitamfuata Yesu. Hatua, hatua, namwandama Yesu. Popote, saa zote, nitamfuata Yesu. Hatua, hatua, namwandama Yesu. Popote, saa zote, nitamfuata Yesu. Praise God. Praise God again. My name is Chirchir. To share memory verse from the book of Reverend chapter 6 verse 1. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise." Praise God. Praise God again. My name is Abel Kabit. I have a memory verse from the book of Psalms chapter 125 verse 1. It says, "Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever." Praise God. Praise God again. My name is Abel Kiprot, and I have a memory verse from the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 14, and say, "Do everything in love." 2 Corinthians chapter 8 verse 21, and say, "Our purpose is to do what is right, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of others." Thank you. Praise God. Praise God again. My name is Faith Beton to share a memory verse from the book of Luke chapter 11 verse 9. It says, "So I say to you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you." Isaiah chapter 43 verse 11. It says, "I alone am the Lord your God, the only one who can save you." Isaiah chapter 41 verse 13. It says, "I am the Lord your God, I strengthen you and say, do not be afraid, I will help you." Kongoi mising lagokab Sunday School en boroindo nekararan nekaulosu Jehova. Ngotestai Jehova koboisieno, yemai oyamdoi ng'oliotab Jehova, yemai kokere lagok alak akichek koekitun okot en ng'oliotab Jehova ak konyigonekitun. So kibendi boroindo nekiibe sirutik chetililen nekimoche kemwoin kongoi Jehova kot mising. Tesetai konetech neyoche keng'omekitun en ng'oliotab Jehova. So yekichopchinigei boroinotet kebendi kenyoru tiendo 96 en tienwogik chok chekilosunen Jehova nemwoe kole ribon eutab Jehova. En iman koribech eutab Jehova en tugul ole kibunote. So kinyoru tienon ak keibata keib boroindo nebo sirutik chetililen.
noton neriboton. Agotenyong setugul komagiteteran yetungimia keso komamigaimuti mamitenyalilwagi amamibedakon ribale utamteso Kanamwachi Jehova kongoi kou tugul amu chamyenyin netingenech ak rirenosiekchik che echen. Ak ityo kora amwaun kongoi inye nekaichobok sikobit ketestai kenyoru logoiwek che tililen ak ng'alale kainyo kong'ete kongetou tuyet akoi yu kakeitu. Ko kanatachin ale itaga nebo iman eng kainet nebo Jeiso sikobit kenyoru kaberuret nebo sirutik che tililen. Kainenyu ko Faris Chirchir, some kebe taitab Jehova kotomo kesoman sirutik che tililen. Ongesa. Tai kolosunet Jehova ak torornatet amu chamnyet neo mising neitingenech. Kongo Jehova amu ichomech kot ko kila betut ibwatwech logoiwek che tililen chechuto kayamisutik Jehova ak arorutik chekonech keityi bororieng'ung. Kongo eng bikuk chechomin, kongo eng bikuk kikolewen Jehova kotebe ng'olionde mugulelwekwak. Akosochi ichek tugul ale iberur ak iyochi nemie amu kasayani eng kainet netilil nebo Jesu ne Kotiokindenyo. Amen. Betutab rani ketesetai ng'oliot nekikakituch wikit ne kowendi, ko ki ng'oliot nekikitonone, ko ng'oliot nemwoe kole ng'eliepwek 4 che boisie biik anan imuch koboisie chito ng'elieptanyi eng kebeberwek 4 chebo ng'alalet. Ko kebeberta netai nekikiker betunoto ko ng'oliot nekimwa kele
ngelyepta nekimuchi keboi anan imuchi kobo chito ngelyeptanyi asikobit komwae tuguk chenyalu ak tuguk chekororonen. Ngolyo nebo aeng nekikiker komwoe kolen biik chekikolewen koboisien ngelyepwekwak eng oret nekonoptoi biik alak. Angen ale kinai ile mi biik che atkan kora koleweni ng'alek chemwoe sikobit yemwa komarus chito ak itya kokochi chi koimak eng muguleldonyi. Asikomi biik akichek chemi komasin che atkan koleweni ng'alek cheng'wonen, ng'alek chekolkolen, ng'alek chekoromen chekochin chito kokas king'wan eng sobondonyi. Kibendi rani kekere kebeberta nebo somok ak nebo ang'wan eng kebeberta nebo ng'alalet ne noto kimwa kele ole kimuchi keboisioite ng'elyepwekcho. Kebeberta nekibendi kekere rani komwoe kole ng'elyepta neng'emisie anan ng'elyepta neibu ng'emisiet eng sobetab biik. Kutit nebo Kingeresa komwoe kole a conniving tongue, muguleldo neng'emisie anan muguleldo ne atkan kora kokonu ng'oiyondit eng sobetab biik alak. Moche kebe kesoman anan kotomo kesoman ko ng'elyebi konyitat ng'alek chemobo iman, nyitat ng'alek che atkan kora kotokyingei yoitiet. Nekit ko ng'elyebi nekong'alal kotokyingei ole mi yoitiet ak kotokyin biik ole mi yoitiet. Ng'elyebi kora konyitat injomset anan fitina neng'olole chito. Ngesoman eng kalewenoik kurgenyi ko 6, kaitenyi ko 12 ak 14. Kalewenoik kurge 6, kaitenyi ko 12 ak 14. Mwoe kole wendoti chito nematile kiy chitab tengekto, koiboti ng'alek chebo kamaset. Wendoti chito nematile kiy chitab tengekto, koiboti ng'alek chebo kamaset. Ng'olyot neo nekakinyoru eng yo kamwa kole kamaset. Nekotoi kole chito nekakobunji tengekto, chito nekakomeny tengekto muguleldonyi, chito nekakomeny tengekto kabwatutikyi, ko ng'alek cheiboti atkan kora ko ng'alek chebo kamaset. Makoiboti ng'olyot nebo iman, makoiboti ng'olyot nemie. Inyoru korokindo noto kobun setani, ango kakobut eng baunatetab Jehova, ko ng'olyot age tugul nekiibot agoi betutab rani, ng'olyot neibu kamaset. Makoibu katuiyoet, makoibu kalyet, makoibu chomyet, makoibu kibagenge. Kobate boisienyi atkan kora kopchei ak itya koker kole katoiyo biik. Ko nekit ko biik chekanamgei ak bunyondonoto koiboti ng'alek chebo kamaset akichek. So nekararan kora ketebegei kele tos ng'olyot nekiiboti kou ne? Ibu kamaset, ibu toiyet eng kwenetab biik. Nginakte kesoman 14 eng yoto kora kakimite kalewenoik kurge 6 kaitenyi ko 14. Mi masta eng muguleldonyi, chobe yoitiet kotugul kole toiyet. Kole siret mi mastaet muguleldab chichoto, ako chobe yoitiet ako kole toiyet eng ole kabunote. Koldoi ano toiyet? Kole ng'alek. Ngong'alal ngobestos kobiregei choronok. Ngo ole kami biik komie ngobestos komakokeregei biik. Ani ale kiker chito nengwo kwenetab biik akot chekami koshinet, ko ngomandoi eng yoto ko kakonam kotoiyo biik chekakoshindos. Koyoche keribebege biik cheu choto, ak itya kora ko ngot komi chito neyoe kounoto, koribgei sikobit komakol toiyet eng kwenutab choronok, anan akot kokol toiyet eng gaa. Mi biik chekikol toiyet nerani, toiyet neboisie ko kikolat Kenya, mara kikole kenyitab 2000, mara kikole kenyitab 2010, mara kikole kenyitab 2016. Ako rani kotononi toiyonoto. Kokinyo kityo chito akomwa ng'olyot kole ikere anum koyoe kouni, anum koyoe kouni, ak ityo kotoiyo bichoto akoi betutab rani koboisie ng'alek chekimwoe chito age. So nakamwa kole ui tugul ole kabo chichoto kokole toiyet. Ako kaboisie ng'olyot nekararan Bible kole kole ib komine. Yekakobit keswondonoto konam kotoiyo biik. Kinakte kora kesoman eng kurge 8 kaitenyi ko 13, takemi kalewenoik. Kurge 8 kaitenyi ko 13. Kaiweisiet nekiiwei Jehova ko kewei yoityo, aweche menotet ak koitetab kei ak oret neya ak kutit neimasat. Mwa komie kole kaiweisiet nekiiwei Jehova ko keistoegei yoityo
Akitya komwa kora kole aweche menotet ak koitetabgei ak oret neya. Akitya anyun kowang'une komwa kole ak kutit neimasat. Kutit neimasat ko kutit neimosi biik koistoegei ortinwek chetililen. Kutit neimosi biik koistoegei ortinwek chelititen. Kikatakomwa Daudi kole riptoi ano mureno orenyi, komwa kole korib kou ng'oliotab Jehova nemi muguleldonyi nekikonor eng muguleldonyi. So chito neimasat orenyi ko ngotebi ak biik alak komose. Yo katebi ak tuyet ko koi komasak tuyonoto. Takinakte kora kebe 16:28 kotakemi kalewenoik amuin chu ko ng'alek cheking'alal Solomon, ko ng'alek chekororonen, ng'alek chebo iman. Kamwa kalewenoik 16:28 kole iseri boriet chito neimasat ak ibestos chomindet choronok cheechen. Mwa komie kole iseri boriet chito neimasat ako ibestos choronok cheechen chito nechomse. Kakimwa kele ng'elyebi ko ng'elyepta ne mwoe ng'alek komwoe kolenji matimwaite. Kasya kolenji chito matimwochi chi, matingonai chi inai ile mobo iman ng'alechoto. Amu ng'oliot age tugul nemie konyolu koityi bororiet. Ng'oliot age tugul nemie konyolu koityi biik chechang asikobit kobor akichek. Kwani anyun yenyo chito komwou kolenjin mae ngonai chi ng'alechu ko kolenjin ne chichoto. Ngebeberta kolenjin ng'alechu kamwa komonyolu koityi itikab biik amu makororonen, matoreti biik, matoreti bororiet. Kun hakamwa kole chichoto kimasat neimosisye ng'alekyik kobestos choronok cheechen. Ang'ololi rani komi biik chemakokeregei ki choronok betut age lakini makokeregei. Nyumnyum ko kimwa age ng'olyo nemaibaibait age kotoiyo bichoto. Nyumnyum ko kiipchi ng'olyo komwa kole ikere ano komi kouni. Akwanyun kit nekikobesyo biik chechang eng ng'onduni ko atkan kora ko ng'olyo nekikimwa. Much ine komi chekiyetegei tuguk, machamchi rabinik, machamchi ne, lakini beisyoshek chekikobit eng emet ak chetakobitu kobestos biik ng'alek chekakimwa. Ko nakamwa siret komie kole ibestos chomindet choronok cheechen. Ibestos chito ne mwoito ng'alek eng siri choronok cheechen. Nekararan inai rani nokose ale taiwekyigei ngotko kiobesyo ak choronokuk. Manai chi komi biik chemakokeregei, biik chemakokatigei. Iweke komie inai ile king'ete ne toiyonoto. Tos king'et betut ingiro? Ak iwekyigei yotok inai komie ile king'et amune? Amu kinyo chito akokol ng'oliot eng mugulelwek ab biik alak. Takinakte kebe 18 koitenyi ko 8 amu kararan kekas kit nemwoe ng'omutyot Solomon eng ng'alechu sikobit kenyoru kakuyet nekararan. U tuguk cheonyiny ng'alekab chomindet ak bendi moet. U tuguk cheonyinyen ng'alekab chomindet ako bendi moet. Kumbe ng'alechu ibestos biik, ng'alechu konu toiyet eng kwenetab biik kwonyinyen. Yo king'olole kwonyinyen akamwa kole bendi akoi moet orit. Noni ale bendi akoi muguleldo orit. Ne ayani ale kiker biik chechome kokas lembeita. Moker atkan kora ngap kesire kartasisiek chebo kabarastaoshek. Ko ngap kosire biik lembeita lakini chome biik kobendi lembeata. Atkan kora kochome biik koba ole miten lembeita chekakimwa ak chekakimwaita ak kinet biik. 25:18 eng kalewenoik 25:18 eng kalewenoik kong'ololi Solomon kora ng'alek chemi yotok nekamwa kole chito nebo uryenyi chitab kokwenyi eng lembech ko kergei ak kirisiet ak rotwetab chok ak kipchabet nengatib. Kole chichi baoriat koumisoni biik akoboisie sirutik chetililen karik chekoromen. Mwa kole kergei ak kiriswet ak rotwetab chok kipchabet nengatib. Ani ale kiker ngerute chito kipchabet ko ngwan, kerute chito rotwetab chok ko ngwan. Lakini kamwa anyun siret kole chichotok neibote ng'alek cheu chotok ko kergei ak yo rutoti biik ak rotwetab chok. Nokose takikuyo amuin kan kora ko ngap keboiboen ketebi ak biik chemwoe lembeita. Lakini makingen kele umisanet neiumisoni biik ng'alechotok kotiana.
Amu mi biik rani chekikomionso mugulelwekwak. Mi biik rani chekikikoten orinywan nemakotinye kalyet ako mi ngwonindo orinywan. Ako kipchabet nekikimwoke komakimwoke kipchabet nebo karne, kikimwoke kipchabet nebo ng'oliot. Rotwetab chok nekirute mugulelwekwak ko rotwetab chok nebo ng'oliot. Ako rani kikomionso bichoto. Nakasole tewekyi kakotokinye sikobit iker ng'oliot nekikimwokenin anan ko nekimwoke chito age amu kimenai sikobit iweku ng'alechoto sikonyor kalyet bichoto. Kinoktoi kebendi 26, 20 akoi 28, 26, 20 akoi 28 keng'olole ng'elyepta neibu ng'emisiet ak toiyet eng kwenetab biik. 20 akoi 28 eng kurget nebo 26 nebo kalebenoik. Amwa kole mee maat ye mami kwenik ak sise boriet eng ole mami chomindet. Netai kamwa kole yo mami kwenik ko mee maat. Ako unotok anyun iman, yo kakobek kwenik ko mee maat inegei. Komwa anyun akine kora kole ole mami chomindet ko mami boriet. Ole mami chito neibote ng'alek ko mami boriet. Nakase tebushi kong rani boriosiek kikobit eng korik, kikobit eng kokwet, kikobit eng emet. Akot bororiosiek ko ng'alechot tugul ko kiking'ete ng'alek. Naam kochupkei biik, naam kobolyo biik, kot koit kotoiyo, akitya konam kobit kaimutiet. 22. U amitwogik cheonyiny ng'alekab chomindet, ak bendi ng'alechoto moet orit. Koketyigei kora komwa kole chomindet kwonyinyen ng'alekyik. Kumbe kachame biik kocham kokasin chomset amu onyinyen ng'alechoto. Ako kamwa kole bendi moet orit. 23. U teretab menet nekikilige michikiek chekikenendoe fedha, kutitab chemwaikut koboto muguleldo ne. 24. Iberberishe ng'alekyik chito newekisie ako konorchingei ng'olset. Ye kamwa chemiach komeyan inendet amu mitei muguleldonyi tuguk tisabu chebo wechet. Ako ngotugegei wechet eng ng'olset kotun keng'onye yoityenyi eng taitab tuyet. Ibutyin keringet age tugul nebole ako wekyingei koita inendet nemildo. Weche ng'elyepta nemwoe lembech icheget chekakikoten. Ak ibu ng'emisiet chito ne chemwaikut. Ngilen isoman ng'alechu tugul ko ng'alek chekoromen o ng'alek chebechiyen amuin. Komwa komie kole ibu ng'emisiet chito ne chemwaikut. Chito neboisie kutinyi kong'alal ng'alek chemobo iman. Chito neboisie kutinyi kong'alal ng'alek chemonyolu eng taitab biik. Kebeberta nebo somok nekibendi kekere ko ng'elyepta nemoribegei. Nekimwoe kele the careless tongue. Ng'elyepta nemoribegei. Ng'elyebi konyitat lembechek. Ng'elyebi komi chubisiet orinyi. Ng'elyebi atkaan kora komi ng'alekab neregek ako mitei boriet orinyi. Ngesoman kewekyigei kalebenoik 18 sikobit kenyoru nyundo kora ng'oliot nebo kamanut nekamwa Solomon eng betusiechoto kotikoni bororietab Israel. 18. Inendet ne unye weget kotinye kutitab lembechek. Ak inendet nemwoe ng'alekab chemereret ko berber. Inendet ne unye weget kotinye kutitab lembechek. Inendet ne unye yoitiet, inendet ne unye tuguk chemonyolu, kale kotinye kutit nebo lembechek. Ak itya komwa kora kole nemwoe ng'alekab chemereret ko berber. Ne kikuye eng yo inai komie ile chichi mwote ng'alek komong'om. Chichi ibote ng'alek cheibestos biik, chichi ibote ng'alek chebo njamset komong'om. Ako kamwa Bible komie kole berber chicho. Nakase tena rani eng biik checham koibote ng'alek ile meyan ng'alekwak. Amu ng'alekwak kobo berberiet, matinye imanit, matinye ng'omnotosiek ng'alechoto. Ikilgei istoegei bichoto. Ngitwalde kebe 32. Ingen kutitab nebo iman tuguk chetokokse ako mwoe kutuswekab kiptengekini ng'alek chebo kamasa. Kiptengekyondo nikan komwoe ng'alek cheimosisye. Konekit kaketonone yotok yu kakebunu eng koindo. Ngebe 11:9 takemi yundo. Ng'eme kutinyi chito nemoiwei kamuktoindet chitab kokwenyi.
akisoru nebo iman eng naet. Kole chito nemoiwei kamuktoindet kong'eme eng kutinyi chitab kokwet. Kotok ko kaiweisietab Jehova, kotok ko naet nekingen Jehova, kotoretech simaking'em biikab kokwotinwek. Lakini ang icheket chemoingen amakonyiti Jehova kong'eme biikab kokwotinwek. Mara iteb ile kiking'emda ano ako tebche bichotok meng'ishe mi kiwotet komasin ko kiking'emda ano bichotok. Ndaisubi rani ng'emishe nekobit eng kabwatutik nemakeitchindos makyoe boisionik kibagenge ko kibit amu mi chito nemaribe ng'alek chemwoe amu maiwei Jehova. Chito neiwei Jehova ako konyiti Jehova kongen kole tatun korwokwo Jehova eng ng'alek chekiamwa. Amu ngisoman eng Matayo kurgenyi ko 12 koitenyi ko 36 komwoe kole ang'oli age tugul nekemwa eng tangoi ko tatun ketetu eng taitab Jehova. Nini kokonech boroindo asikobit kenai ng'alek chekimwoe, kenai tuguk cheking'ololi ak kenai komie kele ng'oliot age tugul nemondoi eng kutuswekyok komi betut netun kiwolu eng taitab Jehova. So kararan kenai kele ng'oliot nekimwoe kemwa kingen kele tatun koipchin kaitet Jehova ng'alechoto. Nginakte kebe 12 sip konookse nerekekab neberber ako unye tewernatet chito neng'om. 18 mi nesortoe ng'alek kou rotwetab chok netorse ako chametabgei ng'elyepta neng'om. Kole chametabgei ng'elyepta neng'om. Kole ko nesortoe ng'alek kotorse kou rotwetab chok. Ong'ololi rani kui kamwae eng yun kakebunu ale mi biik rani chekikoumianso eng mugulelwekwak. Mi biik rani chetinye ng'atobosiek eng mugulelwekwak, tinye kakotonosiek eng mugulelwekwak, tinye mook eng mugulelwekwak. Ako mook choto tugul ko kikon ng'oliot nekipchabet. Makiboisie karik alak tugul, makinam kirokto kebir, makinam karnet aketwae, lakini kiboisie kityo chito ng'oliot amu mainde komonut ng'alechoto koipchi kakotenet akoipchi ng'emishet neo biik cheu choto. Kekas kamwa kole mi nesortoe ng'alek kou rotwetab chok netorse. Kesortae ng'alek ko komakinde komonut ng'alek chekimwoe. Kemwa kityo ng'oliot amu kayoche kemwa, lakini yoche ketebekei kotom keng'alal kele kakesunetabgei nebo ng'oliondoni ko ne? Tos ng'oliondoni kamwa ko yetun ilogoe ng'oliondonoto, yetun mong keswekyik ko tos bo kalyet, tos bo borotet, tos bo tuguk chekororonen. Ak yekinyoru kounoto kinami keng'ololi ng'alek chekororonen ak ng'alek chetochoksei eng taitab Jehova. Ngebe 15 koitenyi ko 4, 15 koitenyi ko 4 sikekas kit nemwae akine Solomon eng tai yoto. Sose neberber kotikonetab kwandanyi ako nyoru 15 koitenyi ko 4 sore ketitab sobondo ng'elyeptab ne isobishe ako ng'eme ngelelnotet tamirmiriet. Masiret komie kole ketitab sobondo ng'elyepta ne isobishe. Kakono sirutyoni abwat ketitab sobon nekikeuny newe rani komakingen ole mite. Ibwoti kamwa eng taunet kole kingokakoker Jehova kole kakobut chito kole ngot kotestai kosob chichi kowendi konyoru ketitab sobon akwam akosob koigeny. Komwa anyu Jehova kole kande malaikayat ole mi ketitab sobon neribe malaikayandanoto ak rotwetab chok neileli sikobit komawo chito yoto. Ko ini anyun ng'oliot nekararan nekamwa kole ketitab sobondo ng'elyepta neisobishe. Nikotoi kole chito netinye ng'elyepta neisobishe
konyorune biik kosobet yoto ak konyorune biik kalyet. Lakini anyun kamwa komasin kora kole ako ngeme ingelelnotetab mirmiriet. Ngeme ingelelnotetab mirmiriet. Non yole no ngolyon ngolole bitusiek alak kemwa kele ya kabit ingelelnotet, ya kabit sastaet, ko ne kile bitu eng mirmirietab chito. 17 koitenyi ko 9. Tokemi kalewenoik 17 koitenyi ko 9. Chenge chomyet inendet netuje bistoet. Ako ibestos choronok cheechen inendet neibote ngalek. Chenge chomyet inendet netuje bistoet. Lakini chito neibote ngalek ko kamwa kole ibestos choronok cheechen. Choronok cheechen ko choronok chebo kamanut, biik chekakotebi kenyisiek chechang, biik chekakotech tilyani nekim nemakimuchi. Lakini kamwa kole chito netinye ngeliepta nebo weget ak nemaribe kobestos choronok choto. 14 kotokemi yoto. Utaunetab boriet yekiyote beek. Umetanyun boriet kotomo kobit polotet. Kit nengeti polotet ko ngalek, mangete polotet kole mami ngalek. Kokile yoimache itar polotet isis. Yoimache iwangu boriet isis. Ko ngisis ko makomi ole testotai borionoto ak akoi kobek borionoto. Nginakte kebe 20:19 sikobit kekas kit nemwoe yotagen. Ngonye umutik neibote ngalek amatonam kanyun ak inendet neiberberishe. Kole chito neibote ngalek nekana komwoe kele makonore ngalek chito ne makutin Wagereza kele very careless. Komwa kole akoi kongany umutik chekamukonyolu kemwaita. Amu kamwa seret kole tuje pistoosiek chechang chomyet. Ko chito nemotinye kamuket korib ngalekyik kongonye pistoosiek. Ngonye tuguk chekamukonyolu kobit. Akitya kongany kora umutik chekamukonyolu kengany. Kikas tuguk chemakose ngap kongalal biik sait age. Akitya komwa ngalek chito chekamukonyolu kengalal. Mara kongany ngalek chebo konyi, kongany ngalek chebo sobenyi, chekamukonyolu konai biikab emet, koyoche konai chito agenge anan ko biik oeng. Lakini ngap inyoru biik chengonye ngalek amu marib ngalek kwak kole ibote. So nekararan kora kerib, ayani ale mebaibai ya kakengany ngalek. Mami chi nebaibai ya kakengany ngalek chekamukonyolu kemwa. Ndarani imwochi chito ngoliot karon ikose kokakonai biik 100 kometinye kalyet eng muguleldo. Amu kakengany umutik chekamukonyolu kengany. Kokamwa anyun siret kole chito nemaribe ngelieptanyi konganye umutik. Koyoche iribegei chito neu noto asikobit komangany tuguk chekamukonyolu. Kitya komwa kora kole matonam kakinene neiberberishe. Chito neiberberishe komatonamgei tuwai. 25, 23 sikobit kiwangu somanetab sirutik chetililen. Ibu ropta usonetab muro nebo katam. Ibu kounoto chemereret neregat. Kale kouye kous emet kotokos. Kan kora kous emet kotokos ak kotokos bolik. Kemwoe kele nekit korobon. Komwoe chitu kole nekit koit ropta nebo arawet nenyone. Ko kamwa akine siret anyun kole yeker chito nebo chemereret, yekas chito neibote ngalek, inai ile akoi kobit neregat, akoi kobit boriet, akoi kobit oyet, akoi kobit boriet eng kwenetab biik. Chu ko umutik chekangong'wi Jehova asikobit kenai biik kole ng'ololdo. Kikamwa ketou kole kebeberwek 4 chemuchi koboisie chito ngelieptanyi. Netai ko chito nemuchi korib ngalek chemwoe. Chito nemuchi korib ngalek chemwoe sikobit komachibit ngoliot nebo iman. Kebeberta nebo oeng ko kimwa kele ngeliepta nebo oeng ko ngeliepta ne mwoe tuguk chekonoptoi biik alak ak koberuri biik alak ak kotoreti biik alak. Kebeberta nebo somok ko ngeliepta ne ng'emishe.
ngeme choronok, ngeme sobonwekab biik, ngeme boisionikab biik. Ngiliebwechu ko chechubishe, ngiliebwechu ko chekose totoyo biik. Akoni ale kikas biik cheu chotok eng kokwet. Ya kayai chito boisiet nekararan komokere boisionotok kararan, kere yoitiet betusiek tugul. Ngeliepta nebo ang'wan ko nekakimwa kele ngeliepta ne bo berberindo. Ngeliepta ne kimwa kele very careless. Nemuch korong ng'alek kityo amongen akot kole ng'alechu kamwa koibu ng'emisiet neune. Ngeliebi ko ngeliepta nemuch kochubis. Nenginyoru chito komuchi kochubis amanai kole chubisiet nekakochubis koibu ng'emisiet neo eng kenyisiek chebwone. Mi biik chekiboisie ngeliepta kounoto ko rani kokese lagokwak ak kokese ibinda nekikoit boisionik chekimokonyolu. So kararan irib ngeliepta amu mi kimnotet ngeliepta. Kamwa Bible kole mi kimnotetab sobonda men ngeliepta. Ak ng'oliot age tugul nekimwoe kosuldo amu kamwa ngeliepta. Tuguk chekikere amune sikobit keng'alale ng'alechu ko tuguk chekikere ko tuguk chekikiyoe ngeliepta anan kikiyoe ng'oliot nekonu ngeliepta. Ako rani kesoruneni ng'oliot. Kikotiache korotikab Kristo Jesu lakini ng'oliot nekeyoni sikobit kosorwech. Ko kokose tena akinyo ole iboisioitoi ngelieptang'ung akitya kora ikuye biik chomi tugul kibagenge. Inai ile boisioitoi ano ngeliepwekwak bichoto. Ako yekoikuye komaichute mestenywa amu kainai komie ile kararan angeboisie ngeliepta eng oret nenyolu. So kanamakun kaberuretab Jehova eng sirutik chetililen chekakesoman rani. Kit nekiwekchinigei kora koangen ale kikochibityo ng'alek chechang eng yo kikebunu. Manachi kimwa ng'alek chekikoumisan biik. Akot ngot komemwa ko kikas biik chekimwa ng'alek chekiumisan biik alak. Ko kokose takiboroindo betutab rani kesochi biik cheu choto akitya kora soun akinye ngot ko kiwe kotimwa ng'alek chekikokon toiyet manachi ko kiisir ng'alechotok eng ortinwek chekiboisie chebo social media kot koit konere chito akitya konam koimak muguleldonyi. Ko kakoni Jehova betutab raini naet ak kakuyet sikobit inai ak iweku ng'alechotok tugul. So kanasom kebe taitab Jehova eng saet ongesom. Ami taing'ung Jehova nenyo ko kakisiai sirutik chetililen, kakoebit biikuk Jehova o kakoboiboitu. Aranyu Baba netoror mising kanyo taing'ung ko kakeker ngeliepwek ang'wan Jehova chemuch koboisie biik eng sobenywa. Baba kanamwa kongoi biik chekikochi kamuget korib ngeliepwekwak. Ne ng'oliot age tugul nemang'une mugulelwekwak ko ng'oliot nekakonde ratilit akonai kole nyolu komanda ingiro komanyalu komanda ingiro ako ngiro nenyolu keisto eng sobonwekwak. Berur Jehova kikimit kora ichek anasochi kora ichek che kikorib tuguk chemwoe eng kutuswekwak. Ne ng'oliot nemwoe atkan kora ng'oliot nekoboiboiti biik akoboiboiti Jehova akoteche sobonwekab biik. Kanapte bichoto Jehova kechi nemie. Anasochi kora ichek chekikoboisie ngeliepwekwak kot kobesio biik Jehova. Mi biik chekiboisie ngeliepwekwak kot kobesio choronok cheechen, kobesio bororiet, kobesio kokwet ak kobesio kapchi Jehova. Ko kasain ale nyochi kat ichek Jehova sikobit konyor boroindo newektoi akitya kotwoisi tuguk chekakemwa betutab rani. Sochi kora ichek chenyumnyum kikoboisie ngeliepwekwak kochubis, boisie ortinwek chebo chemereret, boisie ortinwek chekimokonyolu. Kosochi ichek tugul Jehova ale toret ak iwekchi nyoetab kat Jehova sikobit kosik akitya kotach sobondab koikeny. Kabirur biikuk tugul chekakoebit akosom ale siyochi nemie. Mukasayoni koboto kongoi eng kainet netilil nebo Jesu ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kan kemwochin kongoi Jehova eng boroindo nekararan nekakonetech koyob kiboityotab betutab raini. Ongetestai keekitune ng'oliotab Jehova. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo sadaka nekimache kemwa kongoi kot mising amu tesetai Jehova kokonech ng'omnotet. Konech kora kakuyet sobit ko inyoru tuguk chekiboisien ak inyoru okot chekitien kora boisiet ne notet nenyinet en atkai tugul. So nanamwaun kongoi ko inye yeisubech okot en oret nebo musongnotet, itesetai kora itie kibagenge okot boisioni kiyoe kibagenge en oret nebo musongnotet. Meng'etu kunotet wendi Jehova kotesun, tesetai kong'omitin Jehova. So en boisiet age tugul koek nebo borotet ko ibor en sobet neisobe okot en emoni. So kibendi keote Jehova eng kebeberta nebo sadaka kowen kila amun imi en ole imi ityini en paybill nebo kanisa kowen kila 400 222. Paybill number 400 222 ko account ko 56 28 65 #
Bill number 400 222, account 56 28 65 ash. Yang kitestai eng kebeberta nebo sadaka kebendi kenyoru tiendo eng kitabushek kyok kora chekilausune Jehova 190 190 nemwoe kole achobot ayai mageng'ung, notet maget nebo Jehova. Ongechoboken keyai maget nebo Jehova en atkai tugul, ot en boisionik chekibendi kot tugul ongeyai maget nebo Jehova. Yemaye ot ibur en olombo gaa iyai maget kora nebo Jehova. So ongenyorun tienon yekitestai eng kebeberta nebo sadaka.
ngemwochin kongoi Jehova kot mising nekakokonech boroinitet kewot inendet eng konunoik chebo betutab raini yemai ot kikochinigei akot eng mugulelwekcho ne notet ko korosyon netochokse kot mising ko kikoiten borwekcho koek tiseiwot netochokse eng taitab Jehova. So kimache kemwochin kongoi Jehova yekibendi kesochini sadaka chebo betutab raini ak kesochi kora boisionik chekibendi en wikit komugul. Kokonech Jehova kimnotet, kokonech kora kamuget, kokonech kora ng'omnotet sobit yekiyoe kiy age tugul keyai ko king'omen. So ongeib boroindo nebo saet kesoch kibagenge sobit koberurech Jehova. Kanamwochi Jehova kongoi amu kakondoiwech kong'ete kangetou tuyet oinito kibendi kiwang'u ko kakebunu boroindo nebo kayo sadaka ko kanamwou kongoi inye age tugul nekaisuldae boisietab Jehova ne moche kebe taitab Jehova kesas sikobit koberur Jehova. Ko ng'olyon akose takisochi betutab rani ko kakeng'alal akobo ng'elyebwek anan kebeberta nekikwai ng'elyepta nokosole takisas sikobit kotoreti Jehova kowekun manachi king'alal ng'alek chekikon kobuto kimnotetab makornoteng'ung, kobuto kimnotetab tuguk chekiotinye eng gaa anan ko king'alal kora bikwok ng'alek cheu choto raini koib bananda ak rartaet eng emet ak kaniset kora. Amache kebe kesom Jehova kowekwech mieinoto nekimie eng tai ongesa. Kanamwou kongoi neo Jehova amu ng'olyot neo nekaikonech betutab rani. Sochi bikuk chechang Jehova chenyumnyum ko kikomwa ng'olyo ngolin kikobun eng sobet nekikowirta kimnotet ak mokornotet ak boisionik Jehova. Kingen kele tinye kimnotet ng'elyepta kou kemwa ile mi sobondo ak meet ng'elyepta. Kokasa akobo ichek chenyumnyum ko kimwa ng'alek chemanai kole tatun kowekse ak kosulda eng sobonwekwak. Mara kimwa kole mamake kiy mokornotet, mamake kiy tuguk anan berurtab Jehova. Kokasa in baba netoror ale iberur ichek Jehova ak iwekchi kimnotet. Anasa kora akobo biik chekinyumnyum kimwa sigikwak chebo tai tuguk chemanyolu akobo kimnotetab mokornotet ak boisionikab eunekwak. Mi alak chekikichub mbarenikwak, mi alak chekikichub biashara chechwak, mi alak chekikichub Jehova nenyo akot boisionik chekikisir. Ko baba netoror katyach kaberuret betutab raini kekere chubisiet eng kainetab Jeiso. Amu kemwa Jehova ile iku bororiet neiberurishe. Ko kaberur boisionikwak tugul Jehova. Ale boisiet age tugul neyoe bikuk kobore Jehova. Amu kemwa ile iwendi iberuri boisionik tugul chebo eunekyok Jehova sikobit kebor ak itya keeku chekimen ak chemotinye deni age tugul Jehova. Kokosochi ichek tugul ak itya asochi kora ichek chekokomaoten tuguk chekororonen. Angen ale mi biik chekokong'any tuguk chekororonen kasuldaetab boisionik chebo kenyini ak kenyisiek chebwone. Kokosochi Jehova ale ngosulda ng'olyot age tugul nekokomwa ak ng'olyot age tugul nekokosir Jehova akobo kimnotetab boisionikab eunekwak. Aberur ichek Jehova ak amokyi mieindang'ung mukasa kokonde ichek tugul eunekuk eng kainet netilil nebo Jesu ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Ak anyon konan kemwochin kongoi Jehova nekakoberurech en tuyetab betutab raini. Meng'etu kounotet, making'etu ak echek kounotet, kobaten kinoktoi en atkai tugul en ng'olyotab Jehova. So nenamakun wikit nemie, ne notet kibendi kechopchinigei keyat kora arawet nelel notet nebo 8, amache amakun kalyet nebo Jehova, kaberuret nebo Jehova ak kimnotet nebo Jehova. Sikobit koribote Jehova kotar ketuye kora en arawet notet nebo 8, ketuitosi en Jumapili en oret nebo musongnotet, kwa Jehova koberurech ak kotestai kwaiwei nemie. So nanamakun kaberuretab Jehova yekibendi kepchee miendab Kiptaiyat. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.